Рамазан байрамы ве күн шерфеңіз хайырлы олсын. Бүгін июлінің 5-і ве Қырым ишғалінің 859 күні. Эфирде заман. Киевде Аль-Раид Ислам дини мерkezinde байрам намазы қылынды. Анда дүнияның чешет көшелерінден келген бинлернен мұсылманлар топлашты. Олардың арасында Қырым татарлар да аз дегіледі. Эксериеті байрам намазына құранталарынен келді. Намаздан sonra есе адет үзре эпысы бір-бірінен байрамлашты. Ораза байрамы мұсылманчылықта ең бекленілген ве ең бұйық байрамларындан бірідір. Айдывамында мұсылманлар ораза тұтып, намазларыны қылып ифтарлар кечірді. صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله. Этот праздничный день должны помнить о том, что мы единая умма пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, что мы все братья и сестры в исламе. В наших сердцах мы должны всегда вспоминать и молиться Всевышнему Аллаху за наших братьев и сестер. И мы просим у Всевышнего Аллаха, чтобы Он поддержал всех наших братьев и сестер. Во всех землях, где гибнут наши братья, мусульмане, где проливается их кровь. О Всевышний Аллах, мы просим у Тебя за наших братьев и сестер в Крыму. Мы просим у Тебя мира и милости для мусульман Украины. Мы просим у Тебя мира и милости для мусульман Сирии, Палестины и всех других земель, где мусульмане взывают к Тебе о помощи. Elbet hep Müslümanlar şimdi aynı durumda değil. Bizim din kardeşlerimize, bizim soydaşlarımıza büyük felaket geldi. Toprağımız işgal altında. Ama imanımız yüksek olsa, Müslüman gibi davranacak olsak, inşallah biz bu zorlukların kolaylıkla aşk olarız. Biz içimizde Müslüman olayık, doğru insan olayık, Müslüman borçlarımızı yerine getirip, o zaman Allah Teala bizden razı olur. İnşallah bu zor günler atlatıp oluruz ve öz ana toprağımızda kardeşlerimizle beraber gelecek bayramlarını kaydetme imkanlarımız olacak. Bütün oruza tutan insanlarımıza, din kardeşlerimize Allah kabul etsin oruzaların. Onlara bak saadet, evlerinde bereket dileyim. Вітаємо мусульман Крима і всієї України з цим святом, з великим мусульманським святом Рамадан Байрам. Просимо Всевишнього Аллаха, щоб він прийняв наш піст, наші молитви, всі наші добрі справи, що ми зробили протягом цього місяця. Бажаємо всім мусульман Криму єдності, щастя, здоров'я і того, щоб було все добре і так добре, як завжди було раніше. Ayrı selamlar yollamaya isteyeyim. Hapishanelerde olgan adamlarda, balları, karıları, kocaları akaysız kalganlarına isteyeyim ki bu günler tez geçkenini Allah'tan sorayım. İlla bizler de inşallah buna böyle günleri cümlemiz toplanıp Kırım'da geçirmeye. Байрам Курушевы. Киевде Меджлис байрам намазындан сон Қырым татарларыны кафе-ханеде топлады. Мерасимге Украина пайтахтында чалышқанлар, Меджлис азалары ве Меджбури ярым аданы терк еткен ватандашларымыз тәшриф бұйырды. Бір-біріні байрамнен хайырлап, Қырым яқын вақытта аза тұт олынмасы үшін дуа оқыдылар. Ярым адада олған Қырым татарларға есе өз тілеклеріні білдірділер. Меджлис азалары Бойле Курушевыны байрамдан сон Аня Неви кечірмеге планлаштыра. Қайғылы ватандашлар, мен жан жүректен сізні бұл güzel ораза байрамын хайырлайым, чүнки бұл ораза ай бітті ve bütün niyetleriniz, bütün dualarınız, tutkan orazanız Allah kabul etsin. Biz bunda bugün toplandık çünkü Kiev'de yerlerde bizim
çeşit türlü yerlerde bizim halkımız yaşarlar ve namazdan son, bayram namazdan son herkes geldiler Kırım Tatar kafesine birinciden birbirini hayırlamağa için ve birbirlerinin konuşmak için. Onun için bu birinci sefer öyle yaparlar Kiev'de ve ben bilesem bu güzel mirasım. Ve ben bilesem bu adet olacak çünkü bayram namazdan son birbirinin biz konuşamız ve hayırlayımız. Büyük bayram kuandıra ve lakin bu bayramın da ikinci tarafı var, kalp acısı var çünkü ana yurtumuzdan dış soy soplarımızdan, milletimizden ayrılgan aldamız ve ona bakmadan ben yana isterdim. Rabbim halkımıza yardımcı olganını isterdim de. Tez vakit içinde ana yurtumuz işgalden kurtulup halkımız birleşip ana yurtunda tiklenmek ve öz devletçiliğini kurup inkişaf yoluna durmasını Rabbiden Erdoğan'a sorayım. Cümlemizge tutkan orazalarımızın kabul etsin Rabbi Teala bilir bilmez yapkan günahlarımızın affu etsin. Dualarımızın kabul etsin de ve maksat niyetlerimizge erişkemizin versin. Ana birbirimizden konuşup, birbirimizi bayram hayırlap, büyüklerin kollarını öpüp, dostlarını kucaklaşıp, bayram hayırlap, kahvaltı yapıp bu bayramını karşıladık. Ben bilesem bu adet da olmak gerektir. Bu adetli ben bilesem biz Kırım'a da geçiririk. Saygılı vatandaşlar, ben sizge dileyim Ramazan bayramlarınız hayırlı olsun. Yürekten isteyim bu günden başlayıp her zaman beraberlikle konuşmalar, toplaşınız, birbirinizge barınız, ana babaların kollarını öpünüz. Ben çarem yok ana babanın kolunu öpmeye. Kimin çaresi barınız, unutmanız kartlarını. Çünkü onlar onlar yaşamak bu dünyada belki azdır. Birbirinizge kol tutun, düşmanlardan serbest olmak için bizim birliğimiz gerek. Hayırlı bayramlar vatandaşlarımız. Ramazan ayının sonki күні Сауди Arabistanda bir sıra teraktlar ile belgilendi. Tünemin akşam küçülü patlaf musulmanlar için mukaddes olgan Medina şehrinde Peygamber camisinin kırışında yüz verdi. Bu vakitte anda akşam namazına binlerce insan toplaştı. Teröristler patlaf aletini işletti. Neticede 5 insan helak oldu. Karabollarının hareketleri için kutlevi ölümlerge yol verilmedi. Bu Saudi Arabistan'da bir gün devamında yüz bergen 3. terakt oldu. Bundan evvel iki patlaf El Katif şehrinde yüz verdi. Onlardan birisi Şiitler camisinde. Bundan birkaç saat ögünde terörist o sözünü Cidda şehrinde Amerika elçihanesi yanında patlattı. Eğer Kreml sanksiyalarının baskısı neticesinde Kırım statusunu bakıp çıksa, onu Ukrayna'ya kaytarsa bile Rusiyeliler narazılıkını bildirmeyecekler. Böyle fikrini Krim Reali radyosunun efirinde Rusiya siyasetçinas Alexander Shmilov bildirdi. Onun sözlerine göre 2014 senesi barinin mevzusu Rusiyada endi bezdirilgen gibi tanılan. Siyasetçinasının aytkanına göre bunun için hakimiyetke aynı emosyonel propagandistik kampanyanı geçirmege gerek olacak. Если провести там аналогичную кампанию, рассказать, какую мы сделали ошибку, не мы, конечно, а они, то есть это явно должно сопровождаться какими-то там, по крайней мере, кто-то должен быть назначен стрелочником, что вот такие-то безответственные политики приняли такое-то решение, из-за этого там у нас у всех упали зарплаты, там сократилась работа и так далее, куча проблем. И если это все достаточно подробно разжевать, нет, никто особо не выйдет. Kerich taşıyıcıları imtiyaz olganlarını bedava taşımağa reddete. Sebebi Kırım'ın işgalci hukuk koruyucu idareleri o günde olgan korkudur. Taşıyıcılarının sözlerine göre yanı normatif aktlarda imtiyazları olgan insanların bedava köçürmesi belgilemegen. Yarımada'nın prokuraturası evvel kullanılgan koefficientini gayet yüksek olarak tanıp onu deniştirdi.
Будын üçün базы наклеят шеркетлеріне қаршы дава ишлері açıldı. Taşıyıcılar ise imtiyazları olған insanlarını taşımağa ve bunun için tazminatını elde etmeye istemiyor. Феодосия получила уголовные дела. У Керштранса все висит в Следственном комитете. Я не хочу сидеть в Следственном комитете ни за что. Перевозчики из-за того, что нет ясности, четкости 575 постановления, боятся на сегодняшний день брать те деньги, которые мы готовы им компенсировать. Боятся почему? Потому что сразу с деньгами федеральными, там, субъектовыми, местными деньгами сразу идут проверки. Это и прокуратура, и в первую очередь прокуратура, потому что они на сегодня практически все перевозчики сейчас пишут письма в прокуратуру для разъяснения им вообще действий наших. Бүгін işgal etilgen Kırım ve Donbas vilayetinin mezunları için koşma tekrar VNO sessiyası başlandı. Sabah mektep talebeleri Ukrayn tili ve edebiyatı fenlerinden imtihanlarını beri. Sessiyada iştirak etmek için Kırım'dan 11, Donbas'tan ise 5 insan öz arizalarını berdi. Бүгін Краматорск шерінде Евровидение 2016 ярышының ғалибы Джамала бедава концерт бережек ола. Ирджинын матбуат қызметі білдіргеніне көре, концерт шер террористлерден азат етілмесінің екінші елығына бағышланыла. Джамала барышық, яни Мира мейданында чықышнен болынacak. Концерт ақшам саат 8-де башланacak, кіріш ise сербестір. Bu ise sonki haberimiz edi. Nevbetteki zaman efirinde sizlerge Şevket Namutullayев taze haberlerini takdim edecek. ATR ile olunuz, görüşmek üzere.